o te pai lo atu fasisira atu man faro lava e tato e kalesia. Ua mai ata pena i tato misionale il po ta matu iai maltina ua falla was foi tato sua misionale a sol nafi. Il mere ua fa pena tauto i Afrika. Vi iai le tua, i le usu, afta i le tua i tina male aina. I to fa malama. Ua mawhaia tanu miai sunga ya tunia tungi sa. I South Africa, ono wale mwhai na umai. I te imi whama i ono tatu i te imi nei. Le la, awe te pati e bi i ere. O le a sausaso, o steimi ona matamatera tatou i le sauninga. A o se sauninga i nā tumu sauninga na iei se tatou misionale. Ia vi ia rama le atua i mea uma u whaia. Ia mo le tatou usua misionale ua tu maro ma u whai rangina na whoraua. O mera o whatisira loa ia tua i numaro nei mawhtanga ma le kalesia. O mai ata pena ia e tatou uso ia Junior o Elijah Junior tongi sa, tongia o whai rangina na whoraua. Ia leri, whaftai whoritina, au e whafonga mai whoi se to whine po te uso. Whaftai roto wainga, o whapenana, sirfia mo o mamama. O te lia whoi mana o le whionga le missionale. Ina ia tanu wa pe o e Afrika, awe se pati e vi ia leri. E mana ia palongo le mai. La sa o le avamara a misa whenga tato plets ona e leto tu vasia tato plets o man whalma tu fono ma whaiwhiau. O le ale whaia si tato plets whaivata si te sangal nei. Ona o le sa COVID-19 e sa nei tu vasia ni tangata po ni maftanga. A tu vata si rola se lau e whatanga. Au tato e kare si e whaisto te mele. E le whaieta tu patas la paia wal preti al vaema ai au patas i la to se pulu le la o la sa la o anu pone la e palongo e fama maina sunga misa fatino e tato nganga mai la sa o tasi de sa e le luani sa ringalu na o moral plets ya o roi ai ngam tu maro roi la sa to Rumina lalo, tauna e awaira sunga to ina la stofi. Ne wo fasisi ratu la stofi na fena to furu le lima na fiafi. Apa le lima, usuia tato furu to ina, tato tuarne, tanoi na tau pufenga tato fano plets. Ia manisi fo fuanga ke simas. Fa por mole janga to ina, tau au wai uma la mala so, wale la stofi. Fai tatu fono nei. E lor mafnati na pola to fira sa pola sto fai asora. Oia o mafnati na fa mo vaso. E la fai staviala. Via le luinga tuatu mafnati na. O tai via le tu. Avete patti via le Nere tua moe, o MAUA le Mateo su manvalo, foi por votar-se, a fita wina, se fangate to su malima ia. Ona alua le ai leo pe tevu ia te ia, o whape ane, lea li ie, e anga mai whawhia e alo uso ia te au, ma o whamangalo ia te ia se ia atu fitu ea, o whetala ia tu Yesu ia te ia, o te lefa ia tu ia te oe se ia atu fitu, a ia fitu nga furu ni fitu, o le mele e tu saile malo le langi ma le tasi tupu, o le na manatu e whaamasino e mea wa iana au auna, wa amata e o na whaamasino,
Ona au mai ele ia te o le tasi o ia na tale ni se furu afe. Wale maua ia ni mea e tau iai. Ona fai atu leo lona alii. Ia fai tau wina o ia. Malana ava. Maana whanau. A toa maana mea uma. Ina ia tau ia i mai. Ona whapa ua leo le au auna. Wa ifo ia te ia. Wa whapea mai. Lea li ie. Ia e whapale pale mai ia te au. O te tau ia tuai au mea uma. Ona muti vale ai leo le alofo le li o le au auna. Watu o ia sa loto. Ma whaamagalo atu wana tupe ua iai. Ona alu atu leo le au auna. Wa iloa ia le tasi ona usoa au auna wa iai na te nawi se lau. Ona pue lea matitina ia te ia. Wa whape atu. Ina atawi ma ia umea wa ia te oe. Ona whapa ua le ai leo lona usoa au auna iona vai. Wa ai o iatu ia te ia. Ua whape atu. Ia e whapale pale mai ia te au. O te tau i atu au mea uma. Aua le mawhai o ia. Aua alu matu watu ia te ia le whale pui pui. Se ia tau ia mai ana mea. Wai loa e ona usoa au auna o mea na whaia. Na lato matu wati ngā ilea. Wa lato wo atu. Matau watu lo lato wali o mea uma lava na whaia. Ona wala au atuai leo lo na li ia te ia. Ua whape atu ia te ia. Le au auna lea ngai. Na au whaamagalo ina atua o mea uma wa ia te oe. Inu wa e ai oi mai ia te au. E le te tau o ea ona e alofa atu ilo uso a au auna. E pei o au fo ina o alofa atu ia te oe. Ona ita i leo lea li. Watu ia te ia i e whaatau ma oi. Se ia tau wia mai ia na mea uma. E whapea foi ona whaia ia te o tau e lo utamaa o le langi. Pe a whai tau te le tai tasi ma whaamagalo ma o tau loto atoa. Yo o tō uso. Whanoro lava vasisi ratu te leo te se lero o ia ina whionga le tua ia tātou. O lou loa le leo le me tauru whaia e le whaia. Ma mai le whionga le tua whawa ngalu lo uso awa moso tue ngoto, tue oso tue ngoto le mata la. Au na hai teita. Me foi na lo e nei me le victim support o leita. Ale pe mai Yesu e fa manga lo. Ma ta ele lo loto. O fiau le Yesu mo tato nei po. O tau no ye lo tu para ye tato carecia. Ni wai. Te roa tu lai mato whare nei le uri. O vai vaia, ngona fia manoloia, whairoa le manologa. Ai whawhango o e le vina, pa mai ere whese tape nanga o le lotu na nei whatau te pore, pa mai ere tua. Toi whaire lau miti i tusile. O lai o te ianga le seri loto le whamagalo tono le poto. O tungo ia le leo ita, ma le loto le whamagalo. A te teia e rei o la miti lai whai. E reo te mea mo. O leo te tala noa e le si usu, i le loto le whamagalo. Whapenale o langi reo tato iai. Whapena foi tangata le tato iai le langi. Feo ai o loto le whamagalo, loto ita. O whapena foi te maroa ia. Whapena fo fine, whapena le o talbou. Whapitau le tupu mai nei tutuila, o le pule le ola. Ma fu mai loto le whamagalo. La walewa na ita e whero ia mai ia. Saulo ma le anga wha o sos le pule le ola. Ia la pule le ola to meti Amerika Samoa. Ua bea foi le fa vitau di Amerika Samoa nei te. O le lopo la me la fai le pule le ola e Amerika Samoa. A o e le fiafine.
Atona te loto mai ana te loto mai ava ma loto le whamangalo. Na e te ita, te le whamangalo alo uso. Na e te wharoa ia ma oe lo le whiwhia la i eina. A o le tuti lera pai tau nei. Wa o mai Yesu ia i tato. E le ma whai tato whewai mai toa i ngā loto whapea. E le ma whai ana e wharoa i ma le loto le whamangalo. O le mana ongo le atua, e loto whamangalo. E le ai se abanoa, e mofo e loto le whamangalo i tonu a te ora. O la wale umi, e te whamangalo lava. Wa mai pe te whawhitu, mai Yesu le ai, whawhitu ngā furu ni fitu. A fitu na furu ni fitu a whinga, pāsara wiwa suru, e le ai se stangata. O ka na numera. E reise se hita i ai, se pāsara wiwa suru. Pea ngaleanga ia oe, a umi a tōru po le lima. E le a tōru te se lau. Al tala Yesu le tūtu spaia. Tau mai Yesu ia te oe. Le ai se abanoa le loto le whamangalo e tau nofo i tōru ia te oe. Se pai tangatana e tawha. Oe nofo man loto le whamangalo. Oe nofo man loto whamorunga. Oe nofo malita. Le fia ai nai te nofo maoe. Alua whamangalo. Mere mana o ero toma la i foi o tosu malima fai tau ia. E whapea foi ona whaia ia tau e lau tama o le langi. Pe a whai tau te le taitasi whamba ngalo mo tau loto a toa i o tau uso. O ame whai le tua le langi ai tātou. Ave tātou whatau ma oi. Fai o tosu mal wha, fai tau fai o tosu wha. Ona itai le olo na lii. Watu ia te ia ye whatau ma oi. Se ia tau wia mai ana mea uma. Aba to lima. E whapea whai ona whaia ia te o tau e lau tama o le langi. Pe a whai tau te le taitasi ma whama ngalo mo o tau loto a toa i o tau uso. A e whafonga mai la lo o whai atu. E whaia le atua tama ia te oe. Pe a whai o oe e te loto le whama ngalo. Alua whamangalo. Whamangalo loa tātara te itari ai nei. Area i te wherua ia malita nā. O lewa o na whapena na ngoto le mata la ai te ita. Ngoto te oso, te ngoto te oso. To titia e mele la ia oe. O ngoto whawhia na ai te oso itara. Ai vai tu lo tata o te le fia pula ia. Ela vai te press. Lo toita. Ma fu mai la lo toita le fa mahalo. Ana eu stai mai fa mahalo uma lo te press. Ela na umi na te press. Lo loto le whamahalo. O motoe manino la wale upa le atua. Le aisa abanoa e tato te uia i loto le whamahalo tonu. Whamahalo to usu, whamahalo to fine. O la tunu sa moa e angalawa tangata tunu e te uroloto te leita. Pa mai atala lo mātua, o te alu whaltunga maumana o wite ia oe. O whai si tunga maura e wheitaira. E te tau. Whai no uso na o tawhata e le tau nanu tunga mauma seita. E leo whinangaro hoi le tua te alu tunga mauma seita. A alu tunga mauma seita e nunga alu e se ori. E te alu se ori. E manao Yesu e te roto whamangaro. Whamangaro uma.
Amatanga le kalesia nei. Sa esi tangata na italafu ia tau. Tosu ma le ono afe. E o mai le so le aise mai angal tupena o tau rikama. 36,000. A le uso le na i kalafenia. Mo meniu. Mo whailangi na whorau. Ia lai aloa markoro. Ma ke e koe whero e maskosu mo si vai angal se e inga. O whakoro koro. Ka kere maki vai. I koe anga le mea le koe a kau. Paka alo ko wha maa. Alo. Ka kero ko le wha wangalo loa. Se pea ka ua ngau le poka. Ka wha mangalo iai. Ia vai ora o ke lo ke mingo whai rangi nanga whorau. Ke lo ke mingo wha mai ai. E ko sio ke ua le ai. O whai rangi whorau. E rei se vai ngal kupe nganga o ngai kia. O kupe sa maua e lupi wha. E sa kupe foi o kupe le tua amen. E pura le koe. A mai koe ave. A paua le beke pea, lo wha. Ko wha mahalo. Ngai moe le le ia lea. Moe fia, moe fia mu. Koe mo foi kupe a kai ao. E anga le mai ale koe a ki oe. Ai ke mōlo me loko le whamangaro, le ua ika. Ngā le ea se kupe e o solo whari e ika. E ai u. Ai fia, se fiua me me rake me fia ore. Mea nā e roto whamangaro po ia mai kai e sai nunga iei. Oa e kere me pakipaki ne si whangaro nongo pakipaki wala lea. La o lo cual me cae paki ai. O si el vivo y de cual me cae paki. E pol me fa mangalo cae de paki le. E va be mo lo fa mangalo. E que fa mangalo lo e que de paki. Ai pero lo paki. E que le fa maong y lo paki. Amen. Ah fa mangalo, e wa fa maong y no mo le ko. Ai mai te o sao le ia vamos kala ia pak ia. E mulia ia pak ia we lo le kualo loko. Pa wa me fa mahalo. E mo ko i foi le pese ko mai. E be o ka ba longo mi sa pese lo pope. Ia le ni. Yo ka ko me fa sa sao ai. Au mo voi ka pa le. Ia le tu. Ale fa manga especial ko fa i ka ko po. Yo ka ko ngangel. Ka ko ka ola. E foi que me ko ke vai ai. A casa el meo loko whamahalo. Ia ngā maira koko Yesu e munguia i kako whapa i e kako. O lea sau Yesu awe lenga i kāsia. Ko anga whamahalo kaka. E ki whamahalo kaka ia whamanguia le koe a kio. E rempe ngalo a kia ule siari. Sala kula ofisa. Maiskama. Umolo poko. Ngolo ka mai ngo wa o ai ave ya wa o mai faf. Wa ngaulo pitis. La me la fai Viliamu. Fa se sa ngo ye pala de me we. Mo lo ko finga bala o mai. O ki sa ya ke o ya ke o le kari lo fa fikau. Fa ke lo la o kari lo fa fikau. O kari o Yesu. De ai se be. De o ya ke o se kari. Ngau fa singo aku kan ke o Yesu kan. O la so kan ka dia Yesu Kristo kan kala. Fa ko ai. O be o makali o le ku. So se me aka o le ku. Longo lo fa fi ka o lo pichi nga wangau. Malo po ke ki nga wangau. Longo lo le ku.
kaule ko ale po ko ke nge o vai e pisi wa ke le al fare ke le lo ko ko banguia o MAUA le milion al kupe mo mai ai la ko fai baula ko kaya ka o le ko vai le so le lo ye le fai ele me ngai so e i ngako le kalisia baula me ke ngo ye ko nga mai pe ye lo wa lo nga ngai le ko ele se alma min kupe era o que o ma be Yesu yo ka ko lo ko amele fai no ba ia na ro ya kiriso o ya kiriso ko ya ke o lo ngo nga ma bisa ma ko ina ya la mai mala ko fal ko ya ka ria Yesu e be mali fa awa ele se alu ka ma pe ale u ya Yesu o ya la por ka ko li ko que ya me foi le li po se e mo pelo ko famaro ora que muera ale paro que hia ka kale ni ko lo po fa pe a ye se bikira que hia la wala que kala mo ai fa pai o maka o pul ka e so maka lo fie lo vale angai fa mangalo se mo we ele é que foi cá singo e ko lo ma o le ko lo po maka mali ni wa fa se mo e na e lo se me fenga ka a lo ko i ka po nga ke ka ye ile a nga ele final foi nga le ko o lo ko fa mo lunga fa pena se de fie le ko se ka fa mo lunga ma o le ko fe vai ma ka lo ko ma oralo au ka le fo o la mi kira fai o ka lo ko lo po fa mo lunga ye lo o le kwai ka fia futu ka so e sai di fa la pe o foringa ka e o ai fa fonga mai la o ka va pe ka fa mo lunga lo ko ele ku se o se o ka e kali ai o se ngoma ka e kali ai le chama fa mangalo menga ke kai ai fa mangalo ka ke se mo o fa mangalo e le ku ko fa lo mai fa ko lima o nga ngala fa ko lima fa ka e fa pe foi ona fa ya tau e lo tama o le langi pe a fai to tele tai tasi fa mangalo mo to loto ato yo to uso ai le fa mangalo so mai e le me fa le ku ya eu ainda coisa que fia ya ele loco famanga o mero que papel com ai kama kinga o le o kalo mafkanga kinga sengo ko inga ya me se foi sengo pe fia o lango ya mo pelo ko famanga o nga ke mo ke o lo fia famanga uia foi le ko ya ke o fama we le ko la fa au a ke lo ko fama halo a lo ko ka e fi le ko ya ke a lo ko le fama ri ko o le ko ia le ni a wona ngoto le la e ita pa ia la lo mo ko ja nga le la mai kala o me le nga ma ko tina ake manga kuati una mai so se la ko e senga e kawa ko ya ku tuna la ngokola mo fa ya ku famo mole kala mai ro po fa ko e se ku ya ke o ngale la ngokola pa mangalo mai ya se me vo se ai la ko se me we ka ya ke fa mangalo mai la ngokola fa mai ya mafi ele ma fai ngalo ya ke ia ni ka tuna e kena ko ia ko long po fa ba ngalo ia o la ngokola au iso ka ko ngokola ko so la le fa mangalo
Ola no kupu ya, ke so o almoso pe. Whamangalo loa, amen. Alo whamangalo. Ka wanga whapeako, ta maa ke whamangalo uso. O ke whamangalo e kia maka e lo wanga. Ai whakwere ka maa e lo whamangalo mai e kia. E whamangalo e le kua. Pea whai ke whamangalo aku mga karanga i ka iau. Se mea whaingo fie i le kua whamangalo. Kasi le mea ngā whaususo i ngai au ma fia i pi le kua. Ko pa ai se kua loko whamangalo, ne kua. Pawalang kala ia kia ufa mai. Ai whaelo mai o sala, kau mai o sala ia kia. O ke whamangalo ia ngai mo bua le Ioane, whai upa iwa. Sewa ina whakau mai afa mamoni. Ioane mtau mo bua whai upa iwa. Whakau. Ai a whai tātou te tau watu a tātou wangasala. E whamaoni o ia, ma le ami o tonu e whamangalo ai a tātou wangasala. Ma whamamama ia e tātou ia ami o le tonu umalava. Ma fual whamangalo ngā wangasala. Le IAKOPO, whamamo le IAKOPO mtau po e lima. IAKOPO po le IAKOPO kolu, po le IAKOPO e lima po po sulima. Se vai ne po e kutia. After the way out the wangasala. Ma whamangalo ina le auto. O le tatalo foi e whai e le whātua tua e whaolei na ile mai. E whātuina foi o ia e le ali. A whai foi wangasala e whamangalo ina ia. Whamangalo ina o ia. Peupeono. Sua. Wanga pa sumalong. O le mea lea ia whetau tau wa ia ia o tō wangasala. Ma tatalo le tasi mo le tasi. Ina ia whamalolo ina o tō. Wa o ngā tele le tatalo whatau anau o le tangata ami o tonu. E mo mia lo whairo aku me ki se ai lo usi o uso. Ai whamaonge whairo lo uso. E whamangalo po i oe le kua. Awa ke pepelo. Ai whamaonge kau kau. A fsida ku lo uso ia oe kau kingo iai. Awa ke ngā se mea. Awa whamangalo e le kua. Whamangalo po i oe le kua. O ka ko o se ko lo ko fa mangalo. Pa fkai nge ko ka ke o ngo ya. E se lo ko fa mangalo le ko. Amen. A fa nge fo ina fa vinge o ke fa mangalo ina kinga o mo hizengi. Fa mangalo ko ye le ko. Fa mangalo ko ya o le ko. Awa mo ira o lo le ko mo i lo ko fa mangalo. A foi que pagou que fa mangalo ya ko ele mo e lo ele ko ele mo i lo fa mangalo e ele so ka o mai mo ka ko ye wala manga ko ai na ka ko pia na mo ka ko le a mai da we pese ta tu vai le tuale pe matou para male e matou te un ani ya toi e lo foi ai matou fa bangalo matou se au ia Samuel ni COVID-19 au ele talio ni fama e malupu pia Samuel ni fama o mai tanta mai fafa o ele fefe tanga Samoa a vez de nada fefe pule matou le lofo le tua le matou pati de lo lofo ya Samoa le tua malupuia la tru nei o awa ngai mato wole la bupiga e mafai ai. O na oe foi e mafai e nei pui sa mo mai whamai nei. I ai na ufio. O
e matua i mātou o nā le manawa i onu mātou ponga isu. A o e le tua te pule mea uma. Ia vi ia lo tua mamamatu. O e lava manuia i Samoa. Lava i tau mai o a wha mātou te lepu pole i te mea. Wha alo longa o amatai. Lava o e le tua. E te pui a lau whanua o Samoa. Ia vi o e le tua. E u lava no palpala. E u lava no palpala. Never mind.